Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing temu ban penlong ya kajing pensengau pat ba lani ka public hearing halor ka omngat hydroelectric project jaka Meghalaya Energy Corporation Limited kaban meeting electric kumba arspa shpo megawatt klapulam na ha kasngi palai hadien baki pat ba kila khange ka construction mensang banya ki kali jaki officer banet penlong ya ka public hearing ha ka snong siang khnai kani ka magister ru klapun pau kajing songkhia halor kajing dan ki khilung khna haka jaka bai lumpat ba ban khang nanti ke video sarkar uwei na ki ba khamak khamat banelam ya kani ka kan hon kinang rap harod wa amngat uba pi mokem loang ka jakhang nanti ki pet ba ya ki video sarkar bande cha seng khanai ka long ban persha ya ka public hearing namar bakam dan satya ka jing shai haba pan ya ki jing pensai na ki brio bari khmi aror ka omngat project loang ba wat habala dap dan ka jingelang ban pensai Hendai kipat ba kimio jing syai satya man penhun yaki badina kini kadau bagi kipat ba ki persya wat man penlong ya ka public hearing namar kam dan jing mut satya haba kimla ban pensai shaphang ka project bar ki jing syak kata kinong rap kibla juem na ki road wa jagawa omngat uba mo kem loong bagi kipat ba ki bisa kata na ka omngat project kilingo aru bakani ka project kami biang menta wat haba kipat ba kila perkhat bakal akut no akum tu Nomor bon kipai ba kila da persajer hakapor baju penlong ya ka public hearing house nam arjar khat ar. Tengah hari ba apen skam mukim syok sah modulop de yang kila ibit kini ki pai ba ki besar kata bancir kamu presiden ketika kenhun kinong rap ki barab harut ketika wa umat ia don menta kumba riu snong ki ba persya de ketika thanjen na is kasih hil jongi tapi lawan batai kendiak tang pangkanika cingnya lum mentah ne surok oh beda ba ketika cing ya syong hang nimo nomor nak ki pai ba ni tu ni tak sekarang kecekati bagi imbar im betang tak ketika rap dah bagi im ketika rap di situ dayok badan di ketika dam kamu ketika sekarang kan dulu dapat cakap di kibriu cini kini dalam cuci kumai pak marki ke im betang tak kini im betang tak kini kawai lagi kini im dalam cuci kumai pak dari kita tahu kita bak tinggi wangan kan yang tinggi kena dalam bila persiap rong bangin lek public hearing terpau di persiap anta lagi pajak kalah tinggi di orang jalan yang beda dalam dia hantar kim snap maka public hearing mesyuarat yang high kena don pajak terpau di persiap lagi nak identiti bah habala persiap dengan ikan kutmo andai kini kekentut setia di mata kaya kan lagi orang malah lagi aja public hearing hi kawai pada namar ba kicing thok ki ba bun ni dapat ban ai sa sarkar nata amat ki meeting ka bagi kan ngina ya keren bagi persya gira persya man kalau meeting bagi persya bet
Anda kira kim snap ki penyat ke sakmat ke kau. Tadi lo kira kemarin baik ki dapat dia Sofia ke betul yang bagian alat tanpa perlu public hearing dulu. Tapi public hearing Pak. Dunia lain. Yang ini mengenai public hearing dengan akarai bagi nekran negeri kesesat. Akarai bagi nekran dari gabius ke bikin air ini kata kita perhat angka di sini. Balai buat bagi public hearing. Kasus keluar kecuan kan saya. Mendangi kita yok kemai bakal dan hearing. Ya kebakimun berpersyaru bisa. Ya kebakimun berpersyaru. Namar balai ini penyidik. Namar penyidik mensyuting menmin. Public hearing kan long apa benar jadi namar balai kan long video kita lada kan video kita Hila orang Krishna kene company ro Krishna sakta de dong dia lek tu lek percaya haman la Krishna ha Krishna jeng ku khain brio cik ya re jeng men ka Krishna ne ka je inshallah ka ongge haba kata public hearing tuan mar balai kim khain brio dawa bu public hearing tuan ni menta bakal public balai bang dia kita Krishna ban arrange ban yang mana dulu balai ke mana ai masa jenis ai lain lima kot kubur balai ke bukan Krishna kemar bang nak keleng tuan ini kan Krishna sakta bukan keleng ngam dia balai bukan benda kecil bang balai ba bukan publik marwai yang kita ke hak ban keli baca satu nak yang biru kasih dia profesional suak ya lah belum anda hilali Kini kejengkan tolong BI bagian penbenar yang saya sian bahkan ini ke jinglek ke jong menkangi surat tolong kami harap kat kumkai sa na kerapanya baru kau ikipai ba kesoba benum sun ya kahan hakiki lecam anta kabar tolong ke public hearing kadai na betul jong ba public hearing kadai kebasan Ngi ki pai ba ki ba syakta ke projek ta da kemsiam ka pasnu khiang yelum hangni namar ba katkum ga jing snow ga jingi haba lait pan panlong ke public hearing kidai banale sani ki bele banle kum ki chingtip ki ba tikna ki snow ki thau dai banai takum balong hakas nam ko mensua arjar khat ar ki pelong ye ke chu public hearing so se khnai ki pha ki notice man la ki snow menta pa de ki claim notice ki snow ni shu i ta ki kot khubor ta nang tapat ke ni ka sorbi ka baki leru ki hak to notice ka baki tho ki ong tu ba manu bakwa ban ai ji kan tho public hearing kin snop bha ban puli ya ke EIA report ki bala pan mi bat la ban yo na ki office bala ka rum kila cer kertang tenaga yang chungi ngila lek mi cha office som video ngilai wat ta ai ka EIA report mar bla ka dawang tu ba ke EIA report la pan kelak ten kasi bat pharang ngalai hablok ngam yo ki ong kapat poi singi ntangi lek wat hade sekonsel ngim yo ngai kile disi ngam yo haga bakadu ngi lek chaka pollution control board ngi yo ekta tawang pet pada tu ka EIA report ka bagi pen mi ni dap da gajing lengo ka bakrau tu kata namar balai ki peni yang tu ba ya kani ka EIA report ke singdon ki long ying ki pasak ta ki snong baro yom bangila bis kat kum ka sensus aja khalwei bat ngalap di ka snong la jong snong modulop yong tu ba ha modulop kat kum sensus aja khalwei don sau pho ying that is wrong nata ka snong man sang
Mensyua arca kadar kadon hakali subsakta mentapat kam don syu. Habagi khot meeting ngi banyak kendu banyak ren ngi de juga kam. Habagi kali kisnong mensang ka sakta kam sakta yung kisnong mensang kam sakta syu. Habagi kali pada pilar bagi bu sigi jakarap ki jongi kimut ayu gitu. Mau ki bu pilar jakarap. Yung ana ba ka kan po yang tu pilar ngi bu jakarap jongi. Bat nanor kan ta ki ong ba nau tu pilar ka kan nang tamsa samitar jorong. Mensyua ki ong kakta mentapat kam kta. Ngilongo e kta. But kini ka bayru ka ba penlengok bahayangi kinong yalam snong sini ki iria. Kedu ka bakile apo snong utrai cakau klem tip. Kiwan pendap bigi sorbi baro ngingim tip. Ngilongo bahai kata ru. Haginya snong ko jengi hagi sha kidai ban pentip bigi utrai caka. Kidai ban pentip bigi kirang ba snong ya kis em bigi raj. Dai kini baro ki klem le hagar ko mare ban le. Kisu tombet dah kabur. Kedai kalau pau penrengkau kedai kata ka ji yorot bagi iben ke jongki. Ya kibriu ke jongi kiba suim dah kabarap kedai ke caka. Dengan siu tu yepi. Kedai ka haup na Desember kedai ka senam keladap. Nak kalian isar video ila khot ke meeting hang teh blog. Apabila khot kita ke meeting ngalai akran ngalai kali bon ke mekwa ban kali. Nanti kita periru ya ke presentation ke cimata ya ke tian parang. Dah kita ke por ngalai dawang ong pej. Kira pada yang ngi wan taki nam snong ngi mat nama lagi snong. Tapi dia cakap kam dai ke jongi ke jong pai ba. Dia sngo bah wan persyaya snong. Wan persyaya snong nata translate gitu detail baro Filipin i. Samau pai ba kenam pai ba unyo ban puli ula ban keli. Tidak pai ba ula syai tidak upri yang ngi kino dalam snong ngim dan ban dawai kita. Kahok tu pai ba mo. Ha ngi la kren dia kata. Nak kalian jangan ngelak phone nya SDU ba first night tang do kapor syua kapor. Ban wan persyaya snong kan ilai bu terik lang. Dengan besar bila lek kamu itu rekam dah translate dekat kamu dah translate mata. Dewan bat hasidong bat uklem ra itu ikut. Bagi kita kecil perisai rupai ba syai ram. Nang ta kilai hasidong kesandrengi. Hasidong sargi ngar ngadon lang akpor bagi pensai ke dia kan. Ki pen i tu ki detail baro hot. Dah kila pen i tu ki detail hang tu. Ki ong ba hagi ke caka kan tap ke dah terter kila batai. Baru kila tu ba hana hamau sir hamau dulop ki beriu ke dap ai kerteng. Dia ki jakarap ki besakta. Yang sama pihak sandangi pim padai. Wei ki sama sandangi ong rangi lai pin la ko ong ban tada pim ai ngin report ke sarkar bo om don nong rep hawa ongot. Hakada ka por ke mi ke jing kelumar pai ba. Kedai lo ke nong rem ban akal changi ong kumno kin pelong ke public ring ya ke ai kin persngau kin pen ai ke thok. Bat ga wei pat ngi don hang ni ban ya persya ka dau ka tenrai yang ni kalong ba ki beriu chungi kide ki im nakarap batang nak kede be karut cakwa ngot paro sawayom ni telun baik deh hang ni terada ka ngiladu no ikane kebut ngim don lat sukai ngam pat kini ki beriu ki bom nang ya abi seno pat kin dai kata kede ke perkat pos nang ta sakawai ki babun ki cingkali ki ba ngi kali na ki officer ka por ka ngi kendu kumni ki khot meeting ni lai nata ki bangi phawan cha strong ki wan ngi kali ngim chu ating sai kata ruka penlengok hadu kata-kata. Bat kami ka bagi yang hang ni kalong namar ba kumba kala pau ka public hearing mensua yang kenai ara car khatar. Upat ba upen pau ka jing persya ha ka public hearing. Te ngina perkhat ba habala persya kelakut ngila suk mensim te ngi perkhat. Handai ngilengok ba hab pedang gede kesdam ara car khatar ka yai peteng penban tersister kum ni kawan peman ka public hearing. Tengi sngo ba padong balik persya biang ka public hearing. Tengi sngo ba kam don simut. Kacing thok ngi la ai man bagi khot meeting ngi pen pau bagi persya ya keren kumnir ngi persya jing thok ngi ai bagi persya kam sangat tingi sngo ba tingi la public hearing kam don chibot hingi dari kita kadau bangi yang hang ni ngi om ba ngin pen pau bagi hang ni bangi persya ya la chongka hok la chong ya ka hok la chong tingi hap hiban ya khun mo naman ngim don lat ta badim du ngoi pat Ba ki marrep ki ba phirap akitu ki than ki ba sakta ni project. Ani himarrep ya sakila pun palat ngamla asuban cer keteng lut hangi tangkat tu ke kongsan mo. Ngira bang ti adu ukba usensar usok nang ta gege syu. Is ing ki juhur kita kedai ki ba hang ni lut ngira. Kisu mungkin ngila ban rep lut baro long kena kamar no ujung thung bagi thung ulong lut bae teh ne. Maka jaga kalong kham seso la long kum gari boy kan jaga chung ni teh. Kemut ki beriu jingi mentaki im benang ni mo. Tikan ni ka
jing pelong ya kan ka public hearing kemun ngila baik ban ong ba kadai ka ba phi yo jing sai kadau phi persyak juri lada ka kumang ong yang mana ka sokar kan persiang pan le de gini kita mana phi ong ba lada ki kwa man pensai kinwan pensai hang ni sebut kinwan ban pelong hang ni pat pin le no lada ki ban pelong hang ni ka tar ngi sas ngop ngi sapet jak ta ke ki kwa lada long le te mo mener ngi dawang ong pet ban le chatie ngi ngim don kali pi la ban pelong hang ni te kamut badong ba kin pelong ngi pen klumar ngi le di kam tai em man kapor ka bangki khot meeting yang ngi ya keren ngi discuss ngi kambar ngim chu pen klumar ban mener ngi ru ngim pen klumar ai em kum hi chai ngi yang ban pen pau ba jak sokar ngi persai khot ko jong ngi klem pen klumar hadut mentangi yang beda gahok macam kumbang itip ba ka MECL rangkat ka sokar kitmuru penlong sakwe public hearing bat satai siliang wa kabahap soko west Janjah Hills teladal sakatai kaliang le se kan kanomi kejing persya dan rai nakani kaliang kumba kapal mata kadon te pinle kuno ya kata te ngin yang ya kanori mlachong ngin ya khun ya hok lachong ya kata ke joki we tingim don hok ngim la ban tukla mo ha ke ji sha hi ki bacu don ha ka satri chungi ha ka sencuk mo ka sencuk kinong ra parut wa amngot I beros ka tangi don reu snong le kembolong menta ki bawan nang ni ping I mangila don sika prasnong kan dai snong e kita ki ban ki snong kumba pau ni kan nong crong ka don nang ta gani ka mauser mau dulop bensang sandangi ka pasang sawar kita kita kisnong oke cata rugidan kawan kibas ngukia la kecok hok dan sekarang lang pergi siti kita kita kisnong kiba wan basa kilang ini kasni tekini ki wan lang haka satri ka kerteng kumno ne ka konhon gini da kamot sobha ki suwan namar ba kiru kidon lang ki sekarang ba ceka chungi fi hagene lang ka ju ka area la dan berkin satap lang makiru ndai man ka por ka long meeting ka bangi kendu official room sandang pat ngidon tang biusnong le menta ba kini ki marki sukhia hi ki wan hi da kamot sobha hi him khot ngim in ba ye hi ki suwan hi da kamot sobha kalau aban suspak nang gamlan kadika jingsiu ya ka bai ka puta dai kila ai ngi ke jing pensai man kani ta balong ngim la bat ngam la bat ngam don ki kon mong aklam ra te habangi nucor pada kani ki pat ba ki brief ri ong ba ta pinsiu makana silak arlak ru kan la ban yarap ngi kata kadika ba sai tam bangi embed na karab gila du no ya katu ka cekarep pin ai tai pisang in bam kono por kan wan ka jingpang pasien ga belut do ka bisa ka cekarep kan sa pateng lepateng ikun kiru kala ka ga bangian pateng lepateng isa tekai karai ka ba nakaliang ka district administration ka ba ban penlong ya ni ka public hearing kalau sim akni sing kumle shibun ba ai ka jingkeli jumpi actually ngi la schedule kumbang la schedule bat ka MECL nang ta kumbang la schedule bat ka state pollution board ro nang ta nakaliang jong district administration nakaliang jong ki police ro ngila elong la pangkre kan banwan menta ka sngi ka pratarik jong u April hajar arpoway bangimot ban sedang ya kani ka public hearing ka bamot bangin sngap ika sur jong upai ba mo ngi kamot ba ladangi poi hangtei bangin pentut yano Henry ngimot bang ikwa ban sengap ka ka jing sengau jongki ka sur jongki bah na ka ka daw nani lada ki kwa ki bakwa hakan ukurkom ki kwa balai ki kwa nang ta ki ba persya ro na ka daw bagi persya Henry ngi kham yo lat pat ba tang ban poi sa ta ka jakaro den ki daw ba baka khang ki pai ba kham tam ki don ki khna khlung ki kenthei ki ba balong no kumno bagi mla ban le te ma baki dei ki juvenile ki pat su hi ro de dei na takadaw pat ro Henry nakaliang jong MECL re ka presentation ro la don nakaliang jong pollution ro la don te ngidang perkhat ngidang kmi lenti bakani ka public hearing kan yarap shibon nakabanta banwan ra ya kani ka umngot hydroelectrical project Henry nakidaw ki bamla bangimla tang ban poi sa kajaka nakidaw ba kijing persya jong ki pai ba tingimla ban poi sa kajaka ka venue ka bangila bu kasyang knai hapo mo kon rew tapi le no pin pensange no yakni public hearing ne kandang ya biang ngi hap hi ban pensange ba nama ba sang sa ka venue ro ngi kampoi hi te ngi hap hi ban pensange te ngin hap ban pentip ro hi saka skibor bahalor ba naka daw ka bangimla ban penyai baik ya kani ka public hearing ni ba kini pai ba ki alum lepa to kamdan kono ka jing sim lepa ya kilat ti na yang ka district administration bante lakam kumya kani
kajing kasing shim ikiti precautions pi ban ong ila don hi ba Henry ngiru ngi klempoi perkhat kan ong epi ngi klempoi perkhat ba namar ngi khamwan bangin wan shim sendan noi ka jaka lani ka MCL ro kan pelong kan ayu no sendan hi kani ka ba ong khnang ba pelong hi ka public hearing kamot ba kipai ba kin su thu shwa ban ka ka daw ban wan rai kan ni ka project ti ka jing pangkrek kala don hi ba nakaliang jong barok khot kini ki department ki bayadai hi ya kan ni ka project M ki la don hi ba nakaliang jong police department ro atharai pila ayu hi ki don hi ki police henry ki don hi ki cap ro ba ki bangi lim la ban jam ban ong bangin chim ya ka an ki jong ni ki breu jong ka an tang ba banda involved pa ki klung pa te kham hi ba engi bangin lung pendan kam ya kabor ba kham ti engi ke Namar bang ka sateng bumi kamu kandang don biang ka publik hearing man pelong chane ka kata ka syong ha ka MECL ba namar ba kini kidai ki project ki jong ka MECL ni na ka district administration ni dai tang chairperson yang aro la ada deputy commissioner madam Isa Wanda mo lalu ti ya kata pat ngi sahaban pech hakmat ba ka MECL kumno ka penbet kumno ka ya tray baka bat ki department jongka ki bahalor kai telada ka don ro kin sa pentip hiangi tingirong in sa tip hi tingirong in sa pentip hi shafiro aku wa umma padana hari kasih nadu menhendai pa ai bam hap sayangi kibor hakli pa kitmu banwan penjor palai pansa tang jing ken mau ko wa ngo na chao umma Jinglong kentang kin jano napa bentor badan ki ying tram ka kan tam kan tele sha ingin pen ada ingin bam ngin sayo snow tang kisur bayam masih kiblang baju syan masti imrat haklam asya kenri aku wa umngon badonam hari kasih nadu menhendai pa ai bam hap sayangi kibor hakli pa kitmu banwan penjor palai pansa tang jing ken mau ko wa umngo labu da ulong shua
ngọ na do menda harut trong pha don